enti yebu baby yese yemfa kokro udi yese udi kokromotire ekọ eyi ase a ye de sotro ene jaw kwan saa kasa na ekyeresen se bia menti ase kakra ne se ebia wako baabi na ye ho minim bibia na ageman a se sotro ba na abeje meba enti se ye kwa eyi a ye nhwe kokromoti wa na akwa eyi a wanfa ne kokromotiri ankoda nsa wokọ na akoya ho minim ageman na meje se ye besi wani so sotro ba na abeje debi ye eyi ben asem ne ye ka ye se udi kokromotire ekọ eyi ase a ye de sotro ene jaw kwan iti eyi asem ben mi bisawo se minim enti maso enura mi ko eyi mi ko no mentwa mi kokromoti anto se wan fa nko mi de ko ye za mi ko mentwa anto baby ya na mo yamfa sotro nya me kwan enti ga baby sa se enti na da wasom han ade ba yi okay enti se nya ma kyerɛkyerɛ mu se ye wo etire a esi so ye wo kokromotire ene ye wo enan kokromotire yesi odi ko eyie enye eyiyo ase bia ye eyie obi ewu enye sa na mpanimfo pese omo kyerɛ no emu no oba ya kan kasemu a baby a ye mobeka ye kan poto kasem se barbering shop anase barbering salon eho ye eyie ase eho so ye eyie ase ye ko ye chinwi na maso imagine say wakọ barbering shop na ukọ ye no obi ye yi ni chinwi ewie na akodu so fa chinwi mbra na wo de kokromotire e na ade ama ne say onyi obebo so chiro udi na tem okay 95.1 enti wakọ na baby a ye yi etire enye eyie o ye wo eyie ene wo eyi ase se wukọ ewufusum ana obi ewu na wokọ ase akojam no enti barbering salon na wakọtena ho a yeyi eyie enti se yeyi nipa etire no enwi na ewo so no na wokọ na wanfa wutiri ankọ ma yenyi na wodi kokromotire kwasamu yi a wodi wonsa kokromotire nkyerɛ de obey obabo wasum udi na tem enti yesi se odi kokromotire ko eyi ye de sotro ene enye se eyi obi ewu de ye kwa ye je kokromotire ofie enti se odi kokromotire ekọ eyi ase a ye de sotro na ja okwan ma me fa nyumi ntwam